yagiye arasa ahantu hatandukanye muri iriya nzu, urumva yinjiye muri kariya kazu basakiramo, agera mu bukarabiro, arakomeza ararasa, amasasu agenda, nubwo aracyagaragaza ahantu yagiye yangiza, kugeza ubwo yasohotse muri kariya kazu arasirwa hanze yako. Nakubwiye ko bamusanganye urumogi. Kuba umuntu afite urumogi sinamenya niba yarutwaye nk'umuti cyangwa hari uwo yararugemuriye cyangwa niba yanarunyoyeho. Bivuze yuko amakuru nashoboye kumenya abandi uko bavuga ko Gombera ashobora kuba yanywera urumogi kandi ngo banje no kumubuza kuza mu Rwanda mu gikoresho kuko ngo yasaga n'ubwiyahuzi. Arabyanga kuko yumva ashaka kwihorera. Ni umusirikare uyobora abandi, ni umusirikare uzi agaciro k'umusirikare, ni umusirikare uzi icyo umusirikare ufite iranka rikomeye bivuze. Hariya ku mupaka hari abapolisi benshi uko ntago basirikare bari ku mupaka. Ni ukuvuga ngo amakuru natwawe nuko yarari gushaka ngo kurasa umupolisi mukuru wari uhari ufite nk'ipeti niba rya CIP, niwe urebye we niwe wari target yiwe, ariko bitavuze yuko amasasu yarasaga muri 20 yagira undiriza kugwaho nawe yagushobora gupfa. Abakongomani banarakaye cyane, uretse ko buriho cyane nubwo banarakaye ko baranishimye, ariko kuri bikintu cyabashimishije no kumusirikare yateye u Rwanda akarasa mu Rwanda, akarasa abasirikare b'u Rwanda. Kwa gatanu tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahazwi nko kuri Petite Barriere niho umusirikari wa Kongo yarasiwe araswa mu cyico ahita yitaba Imana. Ni nyuma yo kurasana n'igipolisi cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko n'ubundi umusirikari yinjiye ku mupaka arasa amasasu y'urufaya. Turi kumwe n'umunyamakuru Siridio Sebuharara, n'umunyamakuru wa Kigali Today ubimazemo igihe, unazi cyane ibigendanye na politike y'ibihugu byombi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amaze imyaka igera kuri 17 akora inkuru zitandukanye ariko kandi zibanda kuri uyu mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikane ko azi byinshi bibera kuri uyu mupaka n'icyaba igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Siridio, turakwakiriye cyane. Tabashimiye cyane. Narimbuze ko habayeho kurasana kare, nahoze nganira n'abantu nkavuga ko habaye kurasana, abandi bakavuga ko habayeho kuraswa. Mwebwe biriya mu bifata gute? Cyangwa ko ari kuraswa kuko yarasuye mu Rwanda, ubundi nkavuga ko ari nko gutera. Burya kenshi iyo ufashe intwaro ukarasa mu kindi gihugu ni nkaho uba wagiteye. Uriya musirikare rero yaje mu Rwanda azarasa, bivuze ko yarateye igihugu, arasirwa mu Rwanda. Twavuga ko dukurikije n'andi makuru dukunda kubona mu bindi bitangazamakuru byo hanze nuko bisanzwe bigenda, umuntu ashobora no kubigereranya n'igitero cy'iterabwoba. Iyo uvuze igitero cy'iterabwoba umuntu washatse kuvuga iki? Urabanza urebe, ntago ari umuntu watumwe na leta, si n'umuntu wanatumiwe. Kandi uburyo yateyemo ntago yaje avuga ngo aje gushyikirana, ntago yavuga ngo yaraje kugura, yaje aje kwica. Urumva rero kandi iterabwoba se bo ntibazabica. Tuhereye nko byabereye muri Kenya, tuvuga ko baje bakajya muri supermarket bakaza barasa, ndetse bitandukanye n'ibyo yakoze. Kuri weho na twabifatanya n'igikorwa cy'ubwiyahuzi cy'iterabwoba? Cyane nabifata nk'igikorwa cy'ubwiyahuzi kuko ni igikorwa yakoze, arasa abaseka abantu, arasa bafite imbunda kandi azi neza ko bagomba kumurasa, kandi kumurasa bigomba kuviramo gupfumva nko kwiyahura. Biravugwa ko mu byabaye mu masaha ya mu gitondo ubona kuvuga hafi ya 2 n'igice gutyo. Uri umuntu ukurikirana cyane amakuru manini no kugeza ku kantu gatoya ko muri aka karere, tubwire byagenze gute? Makuru ntimenya bikibanahise abantu bahise bavugana ku mupaka membo bakora hariya. Byabaye mu masaha 2:45 gutkirenga gatoya, kuko abambwira bamvuga bahasa n'abahungabanye kuko ni ibintu bitari byiteguye. Urana umupaka unyurwaho n'abantu benshi, nubwo muri no mission wenda abantu bagabanutse kubera Kongo yashyizeho ibintu bita ngo ni permis de séjour, ariko n'ubundi abantu babambuka Abakongomani baza guhabo ntazo bakwa. N'umuntu waje atunguranye, n'abantu bano ku mupaka ntago bari biteguye kumva amasasu, ariko yaje arasurufaya. Urumva uko babimbwiraga yarashurufaya, uretse abantu bose bariruka, memo n'abapolisi bari ku mupaka ubwo by'abatunguye barirukanka. Urabona ko ku bantu bazi kuri Petite Barriere yinjiye mu mupaka, hari hagati mu mupaka kenshi harimo ibyuma, ariko abahagaze n'abapolisi. Yaje arasa n'isasu nyango ya mbere yarase hariya mu butaka go haraho ryagaragara ko yarashe. Abantu bari abapolisi barirukanka ko ntabwo biteguye guhita bavuga ngo barahangana nawe, cyane ko ngo yaje ngabanza nahagarariye akanya kanini.
icyagaragaye nuko nkurikije uko nahageze nuko babimbwiraga yagiye arasa ahantu hatandukanye muri iriya nzu, urumva yinjiye muri kariya kazu basakiramo, agera mu bukarabiro, arakomeza ararasa, amasasu agenda, nubwo aracyagaragaza ahantu yagiye yangiza, kugeza ubwo yasohotse muri kariya kazu arasirwa hanze yako. ni uko hari ibintu byabaye mu masaha 45 kandi ibintu bitamaze n'iminota igera no ku 10. Yego. hanyuma kuri akurasa twavuga ko nahoze ndeba ibimenyetso byakozwe n'abari abashinzwe gupima habereye icyaha biragera ku mubare 20, ubwo bigendanye n'amasasu ashobora kuba ari 20 yaharasiwe. Umuntu yavuga ko kurasana gukomeye. Bon, ni ukuvuga ngo ubanza urebe muri magazine harimo amasasu angahe. Niba umuntu yamaze kurasa amasasu 20, magazine irimo amasasu ajya kuri 50, urumva aho yaragejejemo. Hanyuma muri akagira asayo masasu yose nta wundi muntu uramusubiza kuko bamurasiye hanze y'iriya nzu. Ntabwo rero kandi yaza kugera muri iriya nzu, yasohoka muri iriya nzu agashobora kugira muri hari amurasiye akagera munsi ya kariya ahantu bamurasiye, yashobora kuba intambara ndende niba yarafite andi masasu ku buryo ari kumara igihe kinini, kuko hari hasi ho hari kumufasha mu bwihisho, kandi we areba abasirikare, abapolisi n'abasirikare bose n'abandi baturage yari kurasa benshi. wabonye umurambo we yasanganywe iki? Ni muntu ki? Ibyo twabonye hariya ntago bigaragaza uwo ari we, kuvuga ngo identification umwirondoro we, ariko hariya bamusanganye yaraheze igikapu kino cya gisirikare, yari afite imyenda, bamusanganye n'urumogi ngira ngo mu mifuka, nta yari afite n'imbunda n'amasasu, nta kindi bamusanganye. Ariko makuru nyine ashoboye kuza kubaza abantu bo muri Kongo, bavuga ko uriya musirikare afite ipeti rya liyetona. Ni umusirikare usanzwe ayobora abandi. Ni umusirikare kandi wari ufite umuvandimwe wamaze igihe arwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo, bari kurwana na M23 mu bice bya Rucuru. Muri iyi minsi ishize ngo umuvandimwe yaguye mu rugamba. Ni inkuru itaramushimishije ku buryo ngo yaba yafashe umugambi wo kuza no kwihorera ku Rwanda, kuko ubuzi ko Kongo bigishinja u Rwanda ko rwafasha M23. Yego. Umuntu yakwibaza habayeho kurasana cyangwa kuraswa, anaraswa n'amasasu menshi, brasurufaya turuka ku mupaka arinda agera mu gihugu, arenga umurongo ntarengwa, arazamuka, arasa abapolisi bamwe baranakomereka. Kubera iki atarashe yica ako kanya niba babikurikiranye? Ntago wavuga ko atarashatse kurasa yica, kuko burya kenshi nakubwiye ko bamusanganye urumogi. Kuba umuntu afite urumogi sinamenya niba yarutwaye nk'umuti cyangwa hari uwo yararugemuriye cyangwa niba yanarunyoyeho. Bivuze yuko amakuru nashoboye kumenya abantu uko bavuga ko Gumbera ashobora kuba yanywera urumogi, kandi ngo banje no kumubuza kuza mu Rwanda mu gikoresho kuko yasaga n'ubwiyahuzi. Arabyanga kuko yumva ashaka kwihorera. Ni umusirikare uyobora abandi, ni umusirikare uzi agaciro k'umusirikare, ni umusirikare uzi icyo umusirikare ufite iranka rikomeye bivuze. Hariya ku mupaka hari abapolisi benshi, uko ntago basirikare bari ku mupaka. Ni ukuvuga ngo amakuru natwawe nuko yari ari gushaka ngo kurasa umupolisi mukuru wari uhari ufite nk'ipeti niba rya CIP. Niwe urebye we niwe wari target yiwe, ariko bitavuze yuko amasasu yarasaga muri 20 yagira undi riza kugwaho nawe yagushobora gupfa. Mu by'ukuri ninde warashe uriya musirikari wa Kongo ku ruhande rw'u Rwanda? Uwabirashe n'umupolisi. Ngira ngo wenda sinzi niba bigize ibanga cyangwa bigize ibanga, ari no mu bashobora kuba bakomeretse nawe. Ubu ngubu nyanga arimo aravurwa hariya hepfo mu bitaro. Yego. Hari bivugwa yuko uwo musirikari nk'uko wari unamaze kubivuga mu kanya yaje kurasa ariko ku nzigo yo gushaka kwihorera. Nawe niko ubibona? Ibirenze kuba umuntu ashobora kuvuga ko wenda yari yanyoye ibiyobyabwenge nubwo tutabihamya, kuko kuba kubimusangana ntabwo bivuga ko yari yabinyoye. Nta no wamupimye avuga ati dore ngibi, ariko nanone hari ibintu bimaze imisi bitambuka muri Kongo umuntu yakibazaho, kuko urabona abakongomani benshi bumva yuko kuba M23 yarateye Kongo ari u Rwanda rwabateye. Ndetse hari nabo bavuga yuko kugira ngo bakemure ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bagomba kurwana n'u Rwanda, bagomba kurasa ku Rwanda. Abakongomani benshi ubirebye mu ma groupe nabo umuntu avugana nabo nkurikije jya bomba avugana nabo mbara no mu ma groupe,
bagaragaza yuko bo bese kuri bo kurasa ku Rwanda ni ikintu kizima. Ntekereza ko nashobora kuba yaragendeye muri iyo filozofi y'abandi bari kugenderamo, bakumva ko bashaka kwihorera nk'uko ashobora kuba yabitewe n'umujinya ubujya kubura umuvandimwe ari ikintu gikomeye, kandi akavuga ati hano ku mupaka abantu bari hariya nanjye kanihorere mbarase, kikaba mu mpamvu ishobora gutuma kuza kurasa. Nk'uko nanone dushobora gutekereza ko niba bavuga bati kurasa u Rwanda, kurasana n'u Rwanda byaduha amahoro, ashobora kuba yitanze nk'igitambo we yumva yuko wenda naza mu Rwanda akanaraswa wenda igihugu cye kizamutabara. Nabyo byanashoboka. Hari byinshi umuntu yatekereza aho ngaho, kandi nyiri kubikora yapfuye ntawe twamubaza ngo wabikoze kubera ihe mpamvu. Tuvuge ku isura y'umutekano yari iri hariya mu bihe bya mu gitondo kugeza magingo aya. Umutekano umuntu yavuga ko wari uri ku ruhe rwego cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Ku mutekano urebye ku Rwanda wari umutekano ukomeye, kuko ni umutekano ubona ko nta muntu n'umwe wambuka kujya muri Kongo uretse abava muri Kongo baza mu Rwanda, ubye n'abakongomani bashaka kugenda iwabo, ariko nta munyarwanda n'umwe uri kugenda. Kandi wabonaga yuko abasirikare basa ko nabaho sinavuga ngo wenda bari basinziriye, ariko urumva bavuga ko ari umupaka ari ahantu hagendwa n'abasivile, ariko ubona ko hari n'abasirikare n'abapolisi bambaye imyenda ibarinda amasasu ari nk'ibintu biteguye nk'intambara. Ni ibintu ubona ko byazamuye, navuga mu gifaransa kuzamura tension hagati y'ibihugu byombi. Gusa ndaturizera yuko umurambo bawutwaye ibintu byo bikamera neza. Wagiye ureba mu maso y'abakongomani bari hakurya, nubwo ku ruhande rw'u Rwanda bari begereye umupaka batari benshi, abakongomani baragaragara bati? Abakongomani banarakaye cyane, uretse ko buriho cyane nubwo banarakaye ko baranishimye. Barakajwe no ku musirikare wabo yapfuye, ariko kuri ikintu cyabashimishije no ku musirikare wabo yateye u Rwanda, akarasa mu Rwanda, akarasa abasirikare b'u Rwanda, abapolisi. Icyo nakubwira kinini nuko bo ibihuha bari kuzengurutsa n'abantu benshi bari kugenda bemera cyangwa batabisobanukiwe, baravuga ko ngo harashwe, hari wambwiye ngo yarahashwe ngo abapolisi 5, ubundi ngo harashwe ngo 3, ubundi ngo harashwe 2, ku buryo abantu benshi babikwita yuko ariko abakongomani kuri bo ikintu byabashimishije ko umupolisi umusirikare wabo yaje akarasa abapolisi bo mu Rwanda. En plus ni ikintu tutakwiye kwishimira, kuko ni igikorwa cyo gutera igihugu bishobora gutuma n'imibanire y'ibihugu igira ibibazo byombi, ishobora gutuma yajya no mu ntambara cyangwa se hari n'ibindi bintu byangirika. Ibintu tutakwiye kwishaka kubona ko abakongomani muri iki gihe bafite umutima barihebye, hakeneye ko habaho imbaraga za politike kugira ngo ziburutse imitima, ibiganiro, haboneke ubusabane, abantu bongere bishime. Ku ruhande rwo ku mupaka hagaragaye ingabo nyinshi, iz'u Rwanda, iza Kongo, ariko mu mashusho ubonamo n'izindi ngabo nyinshi zitandukanye, harimo ngo n'abashinzwe kugenzura. Iriya tsinda rya IGFM, ni ukuvuga ngo itsinda rya IGFM ni itsinda ryashyizwe mu karere k'ibiyaga bigari, kugira ngo ryashyizweho kuva muri 2012 kubera kugira ngo rigenzure imipaka ya Kongo n'ibihugu byegeranye, kubera ibibazo byakunze kugenda bigaragara. Ririya tsinda rishobora rifite kujya he nahe? Ni ukuvuga ngo ni itsinda riba muri Kongo, ariko rishinzwe gucunga imipaka ya Kongo n'ibihugu bihana imbibi. Bivuze mu bihugu bihana imbibi na Kongo harimo u Rwanda, harimo Uganda, harimo Kongo, harimo Sudan, hakabona za Central Africa na za Angola. Ni ukuvuga ngo ririya tsinda rifite akazi ko kugenda, kuko Kongo yakunze kugaragaza yuko igira ibibazo ku mipaka cyane. Ririya tsinda rishinzwe kugenda rireba ibibazo bivuga ku mipaka ya Kongo. Ngira ngo harimo abasirikare benshi nk'uko twabibonaga, harimo aba Uganda, harimo aba Burundi, harimo Tanzania, harimo Kenya. Mbese n'abasirikare bavuye mu muryango w'ibihugu by'ibiyaga bigari ICGLR. Ngira ngo ni n'abasirikare harimo n'uwa Central Africa nyabone wari unayoboye. Wabona ko ari abasirikare n'ubu bamenyereye ibibazo bya Kongo n'ibihugu bihana imbibi. En plus wenda nkomeje ku byo bamubwiraga, wabonaga bameze bate, barabizi ntago ari ubwa mbere navuga ngo baje mu Rwanda. Nkubwije ukuri nkanjye umaze imyaka myinshi nkorera ku mupaka, nibuka ko inshuro ya mbere baje muri 2013. Hari umusirikare wa Kongo wari wafashwe yitwaga Kusikana Munanga, ndamwibuka. Nabwo bamufatiye hariya, nabwo yarenze umupaka aza mu Rwanda. Nabwo bari abasirikare, nubwo wenda atari bari abaje, ariko n'ubundi bagenzi babo nabwo baraje. Hari abandi benshi bagiye baza nabwo, kuko ngira ngo kuva icyo gihe kugera ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Kongo abasirikare 37 niba mbara neza nibo ba Kongo nibo bafatiye mu Rwanda. Kandi kugira ngo bafatiye mu Rwanda basubire uko rira tsinda n'ubundi rije. Hano ryaje gukora iki? Uyu munsi ryaje kuko urumva
habaye iki, habaye wambwiye niwo hose ubwati habaye kuraswa cyangwa kurasana. No musirikare uri mu Rwanda kandi ura musirikare kugira ngo ave mu Rwanda nuko ryatsinda riza kureba rikakora report rigaha ura muryango. Iyo rimaze kuri muryango rero ngira ngo wa muryango ni uza kugira ubwira ufite ibyo bababwira ibihugu kugira ngo none n'igihugu kidakomeza gushinja ikindi nuko ngo imiryango mpuzamahanga n'ibigirebera kuri raporo ya bira bihugu nuko ngo baje kureba kuko urebye mu bintu bibanje bibandaho mu kugera hariya barebye u Rwanda rwabiritse uwo muntu waje aho yahereye yarasa ibyo yangije yarashe kugeza aho yageze bamurasa ndetse babaza na identification yiwe cyangwa umwirondoro wiwe nubwo abasirikare ko ngo bavuga ko batamuzi hanyuma bakubavugaza niba nta byangombwa baramusaka bamusatse nta gipapuro bamusanganye bamureba kugeza aho basanze urumogi barifata imbunda bareba amasasu arimo ndetse icyo nanakubwira bakoze nuko bagiye no kureba kuko hari za kamera de surveillance za kamera zireba baziskana umuntu uje n'imijyo n'iki nabo barabisa kugira ngo bazirebemo ikindi nuko bafashe n'amasasu yarashwe uri amasasu yarashwe isasu ryarashwe uyu munsi isasu ryarashwe mu cyumweru gishize biratandukanye bana yafashe bakora kugira ngo bagenzure aya masasu uko ajyanye n'imbunda yararimo aya masasu koko yarashwe uyu munsi nuko ngo ni muri gukora raporo ibyo byose babyibazaho ngira ngo byarangiye none babajije niba uko abo abasirikare abapolisi b'u Rwanda yarashe bajya kubasura baranaganira nabo kuko hari babaha ubuhamya kugira ngo bamenye neza koko byagenze gute nuko ngo nyuma yaho bameze kumenya gukora enquête cyangwa investigation cyangwa gukora igenzura nibwo noneho zicaga kora raporo bahereza ibihugu byabatumye umuryango uri mu bihugu byabatumye hanyuma bakazabona gufata umwanzuro rishobora gutanga raporo itabogamye dukurikije wenda no kuba rifite icyicaro muri Kongo ari naho rikorera rigomba no kureba ntekereza mu nyungu za Kongo ntago ntekeza ko babogama kubera ko n'ikindi gihe cyose bagiye bakora ama report kandi n'amaraporo akenshi akubona ko ari nibanga ntago akunda kugera hanze ariko ntago babogama kubera iki ntago ari raporo ikorwa n'umuntu umwe wenda tuvuge ngo baramuharuswa cyangwa baramushyiraho iterabwoba ni raporo ikorwa n'abantu barenga hafi 10 bose ibyo bagenda bavuga nuko babyemeranya n'ubwo bafite ubakuriye ntekeza ko ari raporo ishobora kugendera ku kuri cyangwa se ntago navuga ko bose bangurwa cyangwa bose banga Kongo ariho kameme haba ari mu kuri kandi ntago bakirengagiza ibimenyetso babonye twabonye umurambo w'umusirikari wa Kongo wambutswa cyangwa se werekeza mu gihugu cyabo mu gihe bari bamaze kuwubaha bawujyanye mu gihe wambukaga umupaka abakongomani baririmbaga ubona bishimye ndetse ababikurikirana n'abarigoma bakavuga ko habaye n'icyo twakwita niba twabyita ubusabane cyangwa gushimira imyiyereko ariko yo kugaragaza ko umuntu yari intwari bigaragara gute twari mu Rwanda bawushyize mu modoka barawutwara ko cyo nakubwira ko ukigera bariya muri Kongo hari abasirikare n'abapolisi bateguwe akenshi bawakiriye nk'intwaro ubona nka perezida cyangwa abashyitsi bakomeye b'abasirikare bagiye mu gihugu ubona ko abasirikare bafata imbunda bagafunga bakawuha isaruti bakawubaha nabo bawubashye baragenda abaturage bawirukankaho mu mujyi hose baririmbaga ko ngo intwari yacu kuri bo bagaragazaga ko ari intwari yo kubera iki kubera ko ngo yashoboye kwinjira mu Rwanda akarasa abapolisi cyane cyane ko bafite makuru atari yo bava ko hapfuye ngo abapolisi 3 ngo mwe bakavuga ngo 5 kuri bumva byari bisaga nk'ibyishimo ariko ni igihombo kuri Kongo kuko kubura umusirikare nka Lieutenant aba yarafashe ikosi igihe kinini apfuye asize umugore n'umwana muri wose sarusha ajya kubarerera kame mu kuri ngende ubwo nabibonye ko barishimira ngo umusirikare wabo ngo yashe mu Rwanda ariko yapfuye yego mu minsi ishize u Rwanda na Kongo umuntu yavuga ko byari ibihugu bibanye neza bigaragaza ubushake bwa politike bwo kuzanzamura umubano w'ibihugu byombi uko byanashimangiwe n'abaperezida bombi perezida bwana Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariko umuntu yavuga ko ari umubano urimo igitotsi kinini umuntu yakwibaza ngo amaherezo y'ibi azaba yahe ninde uhomba ninde wunguka nivuga ngo uhomba bose barahomba ari u Rwanda rurahomba n'abakongomani barahomba kubera iki uyu munsi abakongoma ubungubu ngira ngo nyuma ya Covid abanyarwanda bakeneye gusabana na Kongo abantu b'igisenyi isoko ryabo ni Goma mbere yuko Covid izana Ebola
hamukaga abantu 55,000 ku munsi bambukiranya imipaka bahahirana, bari abantu benshi, urumva ibicuruzwa n'ibiki hari cinjiraga. Covid iraje abantu barabamanuye bageze ku bantu batagera no ku gihumbi. Ubu ngubu Covid yarangiye abantu barageze ku 3,000. Ariko aho iki kibazo cyavutse navuga cy'intambara ya M23 n'ingabo za Kongo, ubu ngubu abantu bagarutse kujya kuri 80% ndumva niyo raporo meruka guhabwa na PSF, 80% by'ibihumbi 3, urumva n'abantu benshi. Urumva abaturage rero bajya guhahirana hariya mu by'ukuri barahomba. Icya kabiri nakongera kwenda kuvuga kuri side y'u Rwanda, ejo bundi twabonye imyigaragambyo yabaye kugera ku mupaka, wabonye ko hari umunyarwanda bageze gute basahuye, yarahombye ntago yungutse. Hari abandi bagiye bareba nabo bagiye bambura. Hari n'uyu munsi hari nabonye batwikiye inzu Igoma. Uyu munsi muri abo bamusirikare yaraswaga, hari mu isoko rya Gahembe rikuno kujyamo abanyarwanda bafite utubase n'udutaro batwara za imboga n'imbuto, nibo benshi baricutamo cyane. Abantu navuga ni bari inzerezi n'abapolisi mu kijumba nawe n'abantu mu interview twagiranye bavuga ati twabonye abantu bazana imihini bazitera amabuye, umuntu wese akiruka nka ku munyarwanda we bamugiragaho bamukubitaga. Urumva icyo gihe abo baturage bose niba twavuga ko ari nka 200 bari bagiye mu Banyarwanda bagiye gucuruzayo, buri wese igishoro cye ntago ari bukigarure. Ubundi twavuganaga jewe nakaba n'inkweto yazitaye, ibicuruzwa yabitaye, icyo ni igihombo ku Banyarwanda. Iki noneho navuga no kuba hari umubano utameze neza, urumva abantu bakwaga business barabihomberamo. Ariko nanone kuri Kongo nayo irabihomberamo. Uti kubera iki? Nk'ubu ngubu mbere hari indege ya Rwanda yarakoraga, abakongomani kaborohereza ingendo hagati y'abakongomani no guca kwakira ibicuruzwa byarorohaga. Ibi byose ntago bishiri gukunda, no kwanga kubera ko politiki isa ni itameze neza, ibintu byinshi kuri mpande zombi zirahomba. Turabona uburakari bw'abanyekongo ndetse waza no ku ruhande rw'u Rwanda nabo nubwo nta uvuga, ariko bo bizeye umutekano w'ingabo zabo, ntabwo abaturage bashobora kujya mu mihanda cyangwa ngo bagaragaze ubwo burakari. Ariko yuganiriye na bamwe baravuga ati abakongomani bari kudusuzugura, natwe tubonye uburyo twashyamirana nabo. Umuntu yakwibaza ngo urabikurikirana bya hafi, umuti wabuhe? Ni ibiganiro cyangwa byakemurwa n'intambara? Wenda aricyo nakongera kubyo wari umaze kumbaza mu kanya kashize. Ibi igitotsi hagati y'u Rwanda na Kongo ntago ari ubwa mbere kibaye. Uyu munsi bararakara ko bavuga ngo M23 iri Bunagana. Muri 2012 mu kwezi kwa 11 M23 iri mu mujyi wa Goma noneho. Icyo genda byuko ko nari impare ndende ku mupaka barasa mu Rwanda. Hari n'abantu banapfuye, barasha amabombe yarenga 100 mu Rwanda, yishe abantu 2, akomeretsa abantu. Urumva icyo gihe byari binakomeza kandi babikoraga bishaka abakongomani abasirikare ba Kongo. Bamburaga abanyarwanda bagakubita abanyarwanda, nabo ni ibintu byari bisanzwe. Ariko nyuma yaho 2014 2015 twagiye tubona yuko ibintu byenda bimera neza. Umubano w'u Rwanda na Kongo buri gihe iyo habaye intambara cyane cyane M23 habamo ikibazo. Habamo ikibazo kubera ko bafata M23 nk'u Rwanda, ugasanga biragoranye. Ikimwe rero mu gisubizo gishobora gukemura ibibazo bya Kongo, ntekeza ko bishobora kuba intambara kuko burya akenshi bajya bacumungana mu Kinyarwanda ngo guhinya tiretse rakubwira ngo ngwino mu Rwane. Ariko buri intambara ari uyitsinzwe ari n'uyitsinze mwese murahomba, uko n'uyitsinze hari ibyo bayashoye. Ntago ntekeza ko u Rwanda ari rwo buryo rwariba mu buryo bwo gukemura ikibazo cy'u Rwanda na Kongo, ahubwo ntekeza ko bishobora kuba mu buryo by'ibiganiro. Uti kubera iki? Ibiganiro ubona bishoboka muri ibi bihe? Muri ibi bihe ibiganiro birashoboka, wenda no ku Rwanda mbona ruhugiye muri cogamu, ariko niramuka irangiye wenda bizajya ku murongo. Uti kubera iki bigomba kujya ku murongo? M23 yitwa M23 kubera yuko yatangiye yahoze mu cyitwa CDP, kuko ari amasezerano yasinywe ngira ngo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, atarashyizwe mu gaciro, atashyizwe mu bikorwa. M23 iravuka ngira ngo yafashe umujyi wa Goma, kuva mu mujyi wa Goma soko yarashwe, nuko yishijwe ibintu ibitangaza, iwuvamo iyuvuyemo iraraswa, kugeza ubwo ihungiye muri Uganda. Igeze muri Uganda ngira ngo umuryango mpuzamahanga usaba Kongo kuganira na M23, ngira ngo icyo gihe ihungiye muri Uganda Kongo yagiye kuranza ko kugenzura niba kuko ari abakongomani cyangwa abanyarwanda. Bigiriye aho babaga baragenzura basanga bose n'abakongomani, nubwo bavuga ikinyarwanda
n'abakongomani babaga no mu gisirikare, bivuze yuko abantu ubu ngabo nibo bagarutse muri Kongo. Nubwo twavuga Kongo nubwo ivuga ngo ishinja u Rwanda, irirengagiza yuko abirwana n'abara abakongomani nubwo bavuga ikinyarwanda. Ikibazo cya Kongo rero kugira ngo gikemuke nuko Kongo ishobora gushyira mu gaciro, kandi ngira ngo nesho muri uyu mwaka mu mezi y'ukwezi kwa kane hari ibiganiro byabaye i Nairobi bisaba Kongo yuko yubahiriza amasezerano yagiranye na M23. Ayo masezerano naramuka Kongo ishyizweho igitutu, ntago ari u Rwanda gusa, akarere k'ibiyaga bigari, ni umuryango wa EAC, ni umuryango w'abibumbye, ni umuryango wa Afurika yunze ubumwe, niba yishyira igitutu ikemera ikuzuza cyangwa ikubashyira mu bikorwa byumvikanye na M23, ikibazo kizarangira. Hagati y'u Rwanda na Kongo nta kibazo gihari. Ikibazo Kongo gifite ni ukwitiranya M23 n'u Rwanda. Ariko Kongo niramuka imenya ukuri ikabira aho barwana uwo ari we, izaha amahoro u Rwanda. Nuko mbibona, kandi imishyikirano izaba, u Rwanda rukeneye Kongo, Kongo ikeneye u Rwanda, ni ibihugu bigomba guturana kugeza isi irangiye n'ibizanarangira. Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Kongo cyangwa perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nubwo Kongo yivuga ko ari repubulika yigenga cyangwa se ifite iyo demokarasi, abandi bakavuga ko iharanira demokarasi, aherutse kuvuga amagambo akomeye arimo no gusaba ko igihugu cye cyacana umubano mu bintu byose kuva ku gatondo kugeza ku kanini n'u Rwanda, n'icyanditseho isezerano bagiranye n'u Rwanda cyose kigaseswa. Amagambo ya perezida nk'aya akomeye, wumva atanga icyizere cyo kuzahura umubano? Ntago ari we wa mbere yakoze, kandi burya nta kure bashobora kugera kutakemuka. Uti kubera iki? Amasezerano menshi bari bafitanye kenshi hari ayobarebana n'ibintu by'ubucuruzi, ariko si ikibazo cyamuze gikemutse. Kuko gikeneye u Rwanda. Kuko n'undi bari barajyanye amasezerano, ntago u Rwanda rwabafashe ku ngufu, ntago u Rwanda rwashyize imbunda ku mutwe, nuko babonaga ko ari ngombwa. N'ubundi rero niyo mara kumenya umwanzi wabo ninde, bakamukura mu nzira mu buryo ntazi ubwari bwo, haba ibiganiro, haba imbunda, ibibazo bigakemuka, bazabona ko bakeneye u Rwanda kandi bazagaruka bumvikane. Kuko amasezerano akenshi aringira ngo muri cya gihe ba perezida bombi bahuraga umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi, hariho amasezerano y'ibintu by'ubucuruzi n'ubuhahirane. Ubucuruzi wenda babivuga bari Kinshasa, ariko nubwo bari ni Kinshasa, katunga urugero, hera ku maformaje aribwa Kinshasa afahiye, uhere ku bishyimbo no minsi mbona by'umuhondo, sinzi uko babyita ntago mbizi neza, ariko ibishyimbo bya hano mu Gisenyi barabitoranya babyohereza Kinshasa. Nabonye n'imboga kuva ku migozi y'ibijumba nabyo bijya muri Kongo. Ibyo bizigoma nako n'abaturage barabikenera. Kuko nk'ubu ngubu Kongo ni kubangira aca amasezerano, n'ubu ngubu hari ibyo banga gufunga imipaka. Nahoze mbona bari kuvuga ngo barasaba Kongo ifunga imipaka, ariko bivuga n'utazi hano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ibintu byose biva mu Rwanda abakongomani barabikenera, kandi abakongomani barabikenera. Intambara turi kwa iri kugira Rucuro, nuko mu kanya n'ibijya Rucuro mu kanya iragera Kibumba, nta kintu n'umuri kinavaho kiva iyo ngiyo. Ejo bundi ishobora kugera i Masisi, batwigo bituwe na miliyoni n'icyafi miliyoni 2, bazatungwa n'iki? Akenshi abantu bitwigoma batungwa n'ibintu bivuye mu Rwanda. Kuvuga ngo niyo nkubwira nti guca amasezerano wenda ashobora kuyaca nka perezida, kuko ari Kinshasa no mu gikomeye, uyo ugaburirwa n'intara nyinshi, ariko azabafasha abaturage bibo bashyize mu kato, kandi ibintu abaturage batazamwemerera. Ni ibintu ntekereza ko ngiye bitazatinda, uko ntago mbiha n'igihe kinini ibingibi biri kuba. Hari abavuga ko Tshisekedi ari gushaka kugaba ibitero ku Rwanda cyangwa se guteza intambara ku Rwanda nka bumwe mu buryo bwo gushaka amajwi, nk'umuntu uzi ko mu minsi iri imbere afite amatora mu rwego rwo kwigarurira icyizere cy'abanyekongo. Nawe niko bibona? Sinzi ubitekereza gutya habishingira, bishobora kuba byo ngo bidashobora kuba byo, ariko bara ntago washakira amajwi mu ntambara. Uti kubera iki? Intambara umenya kwitangiza ko numenya kuyisoza. Wenda ashobora kuyitinza imanda yikarangira, indi kaza akajya mu ntambara, ariko burya intambara yitangiza ntabwo umenye kuyisoza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuvuga ngo arashaka kubikisa ahubwo yatera intambara ku Rwanda, kuko atakemura ikibazo cya M23 kikarangira, ahubwo amahoro akaboneka, nabo batojya ko abakongomani cyo bakeneye n'amahoro, ntabwo cyo bakeneye ari intambara.
nicyo gihe ntekereza nk'uko ashobora kugaragaza wenda icyo kuko ikindi ntekereza nanone wenda nuko abantu tutabonera mu buryo bumwe. Hari amakuru numvishe ntago nyahambwarazeho we yasabye, ariko birazwi kuko ngira ngo byaranasohotse, yasabye ikigo gishinzwe demobilisation gufasha M23 bakayishyira mu gisirikare, abashoboye abadashoboye bakabashyira mu buzima busanzwe. Ngira ngo abasirikare bakuru nibo babyanze, bavuga ko M23 ari abanyarwanda, ari abayinfiltre sinzi ni mu kinyarwanda niba mbita ko bari nk'abacengezi cyangwa se ibintu nk'ibyo benshi barabyanga. Amakuru nje nashoboye we muri kurwa n'abanyabutu baganira, ahubwo bavuga ko we ashobora kuba yaratereranye ingabo ze, kuko n'ubwo kuva intambara yatangira nta kintu wigeze adeklara, uretse kuba ira nama yagiyemo ngira ngo mu nzego nkuru za gisirikare bagafata imyanzuro, ariko nta kintu aradeklara. Bavuga ko nta kintu yigeze avuga kuva yabatanga ayo mabwiriza, abandi bakanga kuyashyira mu bikorwa. Ashobora n'uburyo bwo kuvuga ati reka mbihore n'ababwiye mwagakunyumva, none nimuhangane nayo, nimuyitsina none turere, nimutsindwa noneho ababwira atuke muratsinzwe, none reka ngiye nkora ibwanyu nka president, ngewe mushyire mbategeke mushyire mu bikorwa byo nabemereye, amahoro aboneke. Abakongomani bakeneye amahoro, ntabwo bakeneye intambara. Turagana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ni ibyo twatangiye tunavuga ko ku ruhande rwa Kongo iyo urebye ku masura y'abakongomani ku mupaka ntabwo bishimye, bafite n'uburakari, biganjemo cyane kandi urubyiruko mu bakibyiruka. No ku ruhande rw'u Rwanda ntekereza ko nta wishimira kumva ko yatewe amabuye, byatangiye batera amabuye, birangiye noneho habayeho kurasa, ndetse umusirikare ukomeye, kuko niba ari Liyetona ntabwo ari umusirikare ku rwego rwo hasi, aguye muri iyo mirwano cyangwa se asize ubuzima ku butaka bw'u Rwanda. Umuntu yavuga ko yari yagezeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuntu yakwibaza aho n'ubundi inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo ngo nibyo biharenganira. Abaturage ku mpande zombi basabwa iki kugira ngo rwa rujya n'uruza rwongere rugaruke ku mupaka? Abakongomani bakomeze barakare, abanyarwanda bitegure kuzangana n'abakongomani, umuturage arasabwa iki? Biriya bintu rero by'imyigaragambyo n'imidugararo turi kubona, ntabwo abaturage ntabwo ari abakongomani bose babikora. Hatazajya n'umuntu urakara avuga ngo abakongomani no, ntabwo ari byo, kuko niyo habaye imyigaragambyo mu bakongomani bahisha abanyarwanda. Icyo ni ikintu kiza umuntu ashobora abakongomani. Bari abantu babikora ni bamwe mu kenshi nafata hari nk'urubyiruko nyine, niba abantu boroshye baba manipire cyangwa sinzi ikinyarwanda nakoresha, bashukwa, bagicengeza amatwara bumva vuba ugasanga babigiyemo, ariko ntabwo ari bose. Ikindi cya kabiri ni uko muri Kongo abantu benshi bazi ko ngo Kongo irakize, ariko abakongomani ntabwo bakunda gukora buriya. Usanga abantu ari aho ngaho ariko bashonje, ugasanga bafite ikibazo cy'ubukene, barabafatirana kubera ko barabakora bakabagurira inzoga amafaranga makeya bakajya mu myigaragambyo. Ikindi cya gatatu, muri Kongo ngira ngo wenda nawe uri umunyamakuru, buri gihe mu Rwanda batwika urumogi, isoko yarwo n'uyihe ni muri Kongo. Abenshi muri Kongo bararunywa, nta kibazo gihari. Muri Kongo ruracuruzwa, ukufata umuntu wawe y'urumogi akenshi ko rwamwangije, kujya muri biriya bintu byo kwigaragambya no guterana amabuye no kwambura, kuri we ni ibintu biba bisanzwe. Ntago mu Rwanda rero tuvuge ko bari kwigaragambya, twavuga ko ari abantu badasobanutse cyangwa n'abasobanukiwe barimo. Nicyo nshaka wenda gushinga hagati. Abenshi n'urubyiruko usanga akenshi bari nk'inzererezi n'amayibobo. Abenshi nabonyemo abasobanutse, harimo n'abiga kaminuza. Ni urubyiruko ruba rwashutswe urwo ngurwo, kuko hari amatsinda y'urubyiruko agira propaganda akorerwamo n'abanyamwe mu banyapolitike, kuko buriya muri Kongo bajya ngo hari imitwe ngo itwaza intwaro 140. Iyo mitwe usanga kenshi ari umutwe wa depite, ari umutwe wa senateri, ugasanga buri muyobozi wese afite umutwe wiwe aho amafaranga. Na biriya rero hari abayobozi bamwe n'ababigenda, nk'urugero urabona nk'abana babigaragaje n'agatirabuye mu Rwanda, sibanga baragiye uriya muvugizi w'ingabo za Kongo muri Nord Kivu yitwa Brigadier General Ekenge Sylvain, yaragiye arabakira. Kumva umuntu nk'uwo w'urubyiruko akora ikintu yagobye guhanirwa akagenda akagishimirwa, yumva ko afite ukuri. Barumva ariko barwana ku gihugu cyabo, bavuga ko bashyigikiye igisirikare cyabo, ariko gushyigikira igisirikare ntabwo ujya gutera amabuye ikindi gihugu. Gushyigikira igisirikare ni ukukijyamo,
wenda ujyemo ubatekere, ubajyemo batwaza amasasu n'imbunda, ujyemo ugira icyo urwane, ujyemo ugira icyo ukora. Ntabwo ujya kugikora utera amabuye mu Rwanda mu gihe barwana we ari muri Kongo, ari mu Ventura bazi bayiziranye. Ni ibintu ubona byo kuyobya uburere hano Afrika twitamo nk'ubushishi. Noneho rero icyo navuga kumbwira uti wenda abanyarwanda bararakaye, nta munyarwanda ukwiye kurakaza. Biratubabaza nibyo, ariko ntabwo byagobye kuturakaza, kuko mu Rwanda hari icyo nkurikije ibyo mbona hano hakurya, hari urwego abanyarwanda bamaze kugeramo, haba mu mitekerereze. Ibyo ngibyo rero abanyapolitiki barahari basabikemura, abanyarwanda bihangane, kwambuka baba babiretse, kuko kugira ngo izo sinama njye zitanga na guverineri yarazitanze, na minisitiri w'umutekano Jean yarabivuze, memo na minisitiri Gatabazi nawe yarabivuze, abantu bigengesera bajya muri Kongo. Niba rero bafite n'ibicuruzwa babizana bikoreye Gisenyi, Abakongomani bazabisanga ahangaha. Nta mukongomani ugira ikibazo yaje mu Rwanda, ariko umunyarwanda ku mutekano wiwe nturindirwa mu gihugu cye, kuko u Rwanda ntabwo rufite kujya kumurindira muri Kongo. Hanyuma abakongomani tuba amahoro, ibyabo bikemuke, tuzongera dusabane. Icyo ntacyo nabwira umukongomani uvuga ikinyarwanda ushaka kuzuba kino kiganiro, nuko ntago ari u Rwanda barwana narwo. Biriya bikorwa bari gukora ahubwo barimo bariyenza ku Rwanda. Ikintu wenda naha umwitozo naha umukongomani wenda uzumva kino kiganiro, niba bashinja u Rwanda gutera inkunga y'M23, M23 ikaba bari kwigaragabya kubera ko iri kubatsinda ku rugamba, u Rwanda barimo biyenzaho baruva rwo bazarushobora. Nibashyire batekereze kabiri bumve, ni u Rwanda ntago rushyikira badashyikiye M23, kuko M23 byaragaragaye ko abakongomani bavuga ikinyarwanda, kandi abakongomani bagomba kumenya yuko kuba umuntu avuga ikinyarwanda ntabwo bivuze ko ari umunyarwanda. Ikindi abakongomani benshi naje kuganira nabo nasanze birengagiza amateka, bazi ko Rucuro Masisi na Nord Kivu byahoze ari ibya Kongo kuva Imana yabirema. Ntabwo ari byo. Hari abanyarwanda kwa kukira hahoze ari mu Rwanda, imipaka irazashingwa n'abazungu ngira ngo byabaye muri Conference de Berlin. Oui, ngira ngo byabaye muri 1911. Ntabwo nibuka itajya kuno mwaka ari uwo nguwo. Ababiligi nibo baje barakata bavuga ati Kongo yacu ni iyi ngiyi, ababiligi batwara ahangaha. Ngira ngo ubu hari borone 21. Nuko ngo bakasi imipaka nk'ubu ngubu ushuga fata inose ugakata icyumba kimwe kikajya ikindi kikajya ahangaha. Hari ibintu byanjye bizagenda mu cyumba kiri hariya. Hari abanyarwanda bagumye ahangaha, hari n'abene bagiye muri Kongo. Ngira ngo ikibazo cya Kongo ikwiye kwicara ikabanza igasuka iga amateka y'igihugu cyabo, ikiga n'abantu bavuga ikinyarwanda bagiyeyo ryari bagiyeyo bate, hanyuma ikibazo bakagikemura tukabana neza mu mahoro. Kuvuga ikinyarwanda ntago bivuga ko uri umunyarwanda. Ikinyarwanda kivugwa hano mu karere, kivugwa na henshi, kuko buri yufuze muri Kongo barakivuga, muri Uganda harimo bakivuga, no muri Tanzania harimo bakivuga, i Burundi bavuga ikirundi, ariko nacyo kibenga ikinyarwanda. N'ahantu henshi ushobora kugenda ugasanga ikinyarwanda kiravugwa, n'umuzungu ashobora kukivuga. Ashobora kukivuga ntabwo biza ko ari umunyarwanda. Ikinyarwanda ntekereza ko wenda bitandukanye n'ururimi ushobora kwigwa rukavugwa. Ntabwo rero abakongomani bumve yuko kuba umuntu avuga ikinyarwanda ntabwo bivuze ko ari umunyarwanda, kuko hari abakongomani benshi bakivuga. Tuvuge abashi barakivuga, bavuga abanyamurenge n'abakongomani ngira ngo bagiye muri za 1600 na 400. Wafata ko umuntu ari umunyarwanda agiye muri hashize imyaka irenga 600. Ntabwo ari byo. Hanyuma dusoza mu interuro imwe, bavuga ko nta shuti ihoraho, nta n'umwanzi uhoraho muri politike. Dubyizere gutyo ko bizageraho bikongera tugasubira mu kwezi kwa buki na Kongo. Jewe ndabyizera ntashidikanya, ngendeye ku buhamya cyangwa na experience ifite ahangaha mamaze ngira ngo hano maze imyaka irenga 17 makorera, nagiye mbona byinshi bitandukanye nk'ibi ngibi bikagenda nta mvura idahita. Siridiyo Sebuharara, umunyamakuru wa Kigali Today, ariko cyane cyane umunyamakuru ubimazemo igihe kandi ukabukurikirana inkuru zibanda kuri politike cyane cyane y'ibihugu byombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu myaka irenga 17 ukorera kuri uyu mupaka. Uzi byinshi, tuzajya tunakomeza kugenda tuganira ku bigendanye n'imihindagurikire cyangwa se ibishya n'ibiza n'ibyahise hagati y'ibi bihugu byombi, n'icyo abaturage n'ababiyobora bakora kugira ngo ababituye bakomeze kubaho mwituze. Turagushimiye kubw'umwanya waduhaye, kandi twizere ko n'undi munsi nyabureka tuzagukenera nabwo tuzongera tukaganira. Reka mbashimire, murakoze cyane. Murakoze. Murakoze. The Zoom TV 24, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.